Radio Veritas Asia RVA Hakha Service ngai tu le azau tu ul naw nu le pan ha RVA Hakha Service in kut nem kanet lai ha pathian jang pha nak thong in nandam chiao ko lai tia ro chan nak tampi kan ngei asia chun than kan du mi thong pang a kan du chin ha lai Abiapibik in than kan du mi na chu Hakha Diocese sunga thong hi le kule thum kum October thla in December thla tiang abiapi mi program na an silai kan program pol chu tukum thong hi le kule thum i tlang boi chan nak tik chulet san na an silai i chu hlan a di kan pol he pe tlai mi kan chim nak chan asri lai tukum thong hi le kule thum kum chung a tlang boi chan nak ordination anga ding mi di kan pol chu apakhan naka Deacon Flavian chum asi ama hi surkho Paris lungtar khwa in asi apan hi naka Deacon Paulinus hongkhoi sheng asi ama hi chikhe Paris mendat biu in asi apathum naka Deacon Peter chungthluan asi ama hi lumbang Paris kuzam khwa in asi apali naka Deacon Pius Singki asi ama hi Sacred Heart Parish mendan biwin asi apanga naka Deacon Sixtus thong uk asi ama hi Rezwa Parish ruawa bi in asi Deacon Paul e ordination at luang kho nak ding cha ale pathian rian thiang tha tenin tren kho nak ding cha a thla cham in bom cheu nau si tia som kan du na asia chen atu chu Deacon na e an program te ten ha kan than nak chan asri lai Deacon Paul chu atu thla autu ba nilhei riat a retreat tu ding in pastoral center Hakha an nak hun cheu in an phan cheu lai autu ba nilhei kwa zan suimilam parit in retreat dai te in thacham nak an thok lai nili chung retreat an tu leo a tharau lei hroi tu ding chu St. Joseph Cathedral Recta Simi Monsignor Jerum Hlon Khol asilai Andrithi chu October kulathum zan a andi lai October kulali jingka misarai thoinak a admission te mi Deacon Paul tlang boy chanak ding cha a chaulhan nak chu Bishop Lucis Threkong ni tu asilai atu chu an ordination ni le thlan ha kha kan chim le than nak chan asri lai achung le I kan chim mi bantukin Deacon na I ordination ni le thlan ha chu October kul le rong ni a Peter chungthon chu phalam peng lumbang Paris ku zam kho a ordination alak lai hi ka zon a thanchi kan du mi chu kulzam kho ordination adi ani thaizing a Bishop Lucis Threkong chu kali a akalai I chia in kho I new clergy house munthut tlang boy in thar thachua peng na kha October nikul le nikwani a tu alai November nilhei rian ni chu Deacon Sixtus thong ok ordination ni asilai amun chu matupi peng Rezwa Parish ruawa bi khwa silai November kolengani tu Deacon Paulinus khungkhoi single Deacon Pius Singkin ha ordination ni asilai amun chu phalam new Christ the King Church a silai hikazon a thanchi kanduri mi chu November kullerung ni a Christ the King Church biak in therapy thachua peng nak lai chun November kulesri ni jingka misarai thoinaka St. Joseph sister na phalam an phat nak kum som nga tlin nak chubali poizong tua chi an silai timin han se December niriat chu Deacon Flavian chum ordination ni asilai amun chu Hakha peng surkho Paris surkho miu a silai atui than kan du mi thong pang chu hivia asiri lai comment le share tu cheu ding a som kan du na RVA Hakha service tha jang kan pe tu ulnaw nulepa nandi lakchunga lomnak tampi kan ngei tia
RVA Hakha Service in Sim Kanduna Pathian ni in Thluchua Chokong Hase Radio Veritas Asia Hakha in Janmanna